Habibi tanya boleh share macam mana nak start up bisnes daripada kosong. Okey, saya bagi satu framework yang saya guna sampai sekarang. Konsep ni nama dia satu. Satu customer, satu produk, satu platform. So, satu jenis customer ni maksud dia customer yang untuk event ke, customer yang nak buat birthday ke, customer yang nak makan makanan produk untuk diet ke, makanan yang macam saya hot sauce ke, yang customer yang suka makan pedas. So, customer apa yang Habibi nak? Nombor dua, satu jenis produk. Okey, Habibi kata Habibi F&B. So, F&B nak buat apa? Coffee, cake, makanan ready to eat. So, you have to choose one and focus 100% dekat situ. Kalau Habibi buat macam servis pula, servis dia macam mana? Catering ke, masak untuk private event ke. So, yang tu pun boleh kategorikan sebagai satu jenis produk ataupun servis lah. And last sekali, satu platform. So, sekarang ni kita ada kat TikTok. So, TikTok ni pun kira sebagai satu platform. Ke Habibi nak fokus dekat Facebook ke? Kalau nak fokus dekat Facebook, mungkin sebab follower banyak dekat situ, dan fokus dekat Facebook sahaja. Kalau ada WhatsApp group dalam kawasan sekeliling, kawasan perumahan ke, kawasan daerah ke, fokus dekat situ saja. So, you have to choose one platform to market your product ataupun you punya service. So, that is how you can start from zero lah. So, kalau ada soalan lagi nak tanya, boleh follow up dengan next question. InsyaAllah. Thank you.